Hello, my name is Bakumisa David. In Rwandan Sign Language, my name is David. The lesson of today is about words related to education. Word is teacher. Teacher. Teach, then plus person. Teacher. Teacher. Then learner. Learner. Learn plus person. Learner. Learner. Then school. 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 Then class. 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 Headmaster. 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 Then dos. 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 Pen. 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 And book. 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 Then chalk. 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 Nk'uko bisanzwe rero ururimi rw'amarenga rwigishwa mu rurimi rw'icyongereza, niyo mpamvu twatangiranye n'ururimi rw'icyongereza, ariko noneho tugiye kugerageza kubitranslatinga cyangwa kubisobanura mu rurimi rw'ikinyarwanda, turebera hamwe amagambo yerekeye cyangwa ajyanye n'uburezi. Tugiye kubanza turebe education cyangwa uburezi ni gute tubisayininga. Education turafata i twongereho d duse nk'abazitandukanya gutya. Education, uburezi. Uburezi. Turakurikizaho mwarimu. Mwarimu tuzafata kwigisha twongereho person. Ibyo ni tubifata nzava teacher. Mwarimu. Umwarimu. Umwarimu. Then tugiye ku munyeshuri. Learner. Umunyeshuri turafata ikiganza kimwe tukirambure gutya, dushyireho ikindi kimeze gutya, ubundi tuzamure tukoze hano ku gahanga, bivuze kwiga. Then tukongera tukamanura person, ubwo ni learner. Ubwo ni learn plus person. Umunyeshuri. Umunyeshuri. Ariko hari n'abasayininga umunyeshuri muri ubu buryo, bagafata school bakongeraho person. Person. Kigo. Ikigo turafata s mu maboko yose cyangwa sa tuzibusanya gutya, ibintu bivuze ngo school. School. Then class. Class cyangwa ishuri tuzafata ikigo twongereho gushushanya square cyangwa mpande enye. Headmaster. Headmaster cyangwa directeur turafata inyuguti ya d tuzitambike gutya n'amaboko abiri, tugende tuzunguza tujyana imbere tujyana n'inyuma. Headmaster. Noneho twajya kuri dos ni umuyobozi wungirije, aho tuzafata headmaster twongereho muto. Ubwo numva ni headmaster ariko muto. Uko niko basayininga dos. Chair. Then ikindi ubu tugiye kureba ku buryo basayiningamo ikaramu. Ikaramu urafata y cyangwa aka gatoki ukabona gutya ukazamure gutya, niko basayininga ikaramu uri gukuraho kari agafuniko ko hasi. Then turajya ku cyo bita igitabo cyangwa ikayi. Ikayi urafata ibiganza ubyubike gutya, ubimanure gutya, ibintu byo bivuze ikayi. Ikayi. Noneho tujye ku gusoma. Gusoma read. Turajyaho turafata ikiganza tukirambure gutya n'intoki ebyiri tumanure gutya, gusa nk'abacisha mu maso dusoma. Turabashimiye cyane gukurikira.